Vijeće učenika Mješovite srednje škole Srebrenik privodi završetku pripreme za realizaciju projekta Budite urbani i aktivni. Cilj projekta je širenje mira, volonterizma i aktivizma među mladima. Tim povodom naši današnji sagovornici Mirha Omerović, predsjednica Vijeća učenika Mješovite srednje škole Srebrenik i Tarik Morankić, zamjenik predsjednice. Dobro vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ovaj projekt će u stvari na najljepši mogući način ujediniti Bosnu i Hercegovinu, odnosno mladost koja bi trebala biti pokretačka snaga ove države. Pa jeste upravo tako. Mi smo se odlučili da pozovemo mlade iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Brčkog distrikta i naravno iz Republike Srpske. Naime, na koncertu će nastupati plesna grupa The New Generation iz Janje i The School of Rock Band iz Brčkog i također naša dva benda Ultrazvuk i Rain. Pored njih nastupat će Mirza Selimović, Malik Smajlović i Jasmina koja će također pjevati neke pjesme. Biće to zaista jako lijepa manifestacija, imat će se šta čuti i vidjeti mimo ovoga što ste predstavili. Pokušat će se na neki način javnosti, toj mlađoj javnosti, približiti sve one prednosti volontiranja. I jeste, u toku manifestacije, u toku tog koncerta, volonteri Crvenog križa i lokalnog tima, te vjerovatno i udruženja za djecu sa posebnim potrebama, predstavit će zašto je važno volontirati i aktivirati se, biti aktivan građanin. Naravno, ovim putem želimo da pozovemo sve mlade ljude, ali isto tako i one starije građane našeg grada i okoline, da se odazovu ovoj akciji, da se pridruže, jer je to veče dobre muzike i druženja mladih ljudi. Naravno, tu ćemo pokušati iskoristiti i priliku da pomognemo mladim ljudima, da shvate zašto je zapravo važno biti volonter i zašto se je važno aktivirati u svojoj okolini, jer tako djelujete na promjene koje se donose u vašem gradu. Pokušat ćemo na svim silama da mladim ljudima približimo zapravo te prednosti volontiranja, tako što će predstavnici Crvenog krsta, kao što je već rekao Tarik, i nadamo se udruženja za djecu sa posebnim potrebama lokalnog tima, predstaviti kako oni uživaju zapravo volontirajući i družeći se sa drugim mladim ljudima. To je jedna jedinstvena prilika da se i drugi ljudi upoznaju sa takvim prednostima. Da, to je dakle prilika da se aktivno učestvuje u onome što se dešava u gradu i na onome što bi se moglo dešavati, ne samo pasivno posmatrati i sva ta zbivanja. Mislim da ne treba napominjati slušalcima da je ulaz slobodan na ovu manifestaciju. Pa vjerujte da ne znamo još, s obzirom da se akcija se pokrenula za pomoć Samiru, tako da moguće da ćemo možda i neki simboličan staviti ulaz kako bi pomogli njemu. Možda jedna konvertibilna marka, nismo sigurni za to. Ali evo, u svakom slučaju mi ćemo slušalce na vrijeme obavijesti, dakle, o svem onome što prati realizaciju ovog itekako korisnog projekta.